지 학문 서푸는 지나커니니 थगु चिनाख बोदे या निंती मेजु सुनीता गाइसी जोता इनाप्या वे कया चिनाख या छिया द देश शांति या ध्वय वे के मो मेजु सुनीता गाइसी जोजोलपा सकसिता जी चिना खए सूर्य जिगु चिना खया छियख देशे शान्ति या धुए बोके मा पुर्खा देखेको इतिहास थौ दुना चंगुदु हिउपाया नामे पुर्खा देखेको इतिहास थौ दुना चंगुदु हिउपाया नामे सिंहदरबार निसे एको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी जुगुदु नुगु युग्या नामे सिंहदरबार निसे एको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी जुगुदु नुगु युग्या नामे गो गनागु युपा मागु ख गो गनागु युपा मागु ख थगुए सम्पत्ति थुना सार्वजनिक संस्थाए मितया फुक्क खरानी याना गो गनागु युपा मागु ख थगुए सम्पदा थुना सार्वजनिक संस्थाए मितया फुक्क खरानी याना सिंहदरबार च्याना चोबले एको नेपामी त देने मफुया त्वाला जकचोन सिंहदरबार च्याना चोबले एको नेपामी त देने मफुया त्वाला जकचोन नुग दुनिया स्यागु घाया पीडा केवल मिखाला खोबी ह्याका जककेन नुग दुनिया स्यागु घाया पीडा केवल मिखाला खोबी ह्याका जककेन चच्छी सिंहदरबार च्यानान्तु चोन जिगु इतिहास नो उके छ्या चोन चच्छी सिंहदरबार च्यानान्तु चोन जिगु इतिहास नो उके छ्या चोन पशचारी तेता कारवाही याए थापु पशचारी याता कारवाही याए थापु इमिसेहे सर्वोच्च च्याका दसी हुया चोन पश्चाचारी तेता कारवाही आए धापु इमिसहे सर्वोच्च च्याका दसी हुया चोन मिया लपकार हुंकार याना इतिहासे पाना त च्याका चोन मिया लपकार हुंकार याना इतिहासे पाना त च्याका चोन बिरह सर्गते सुपान हाकुया चोन बिरह सर्गते सुपान हाकुया चोन सडके विद्यार्थी तेगु ही खुशी दे बा होना चोन सडके विद्यार्थी तेगु ही खुशी दे बा होना चोन खैतला युपा महसी मगा देमी पिन्ता मेपी भ्रष्टाचारी ते तह लगे मयासी मगा खैतला युपा महसी मगा दे मेपी भ्रष्टाचारी ते तह लगे मयासी मगा एजुसा भतिजा विवेक न देखेमा जनता या मरुक्क मगागु सेवा बिगु संस्था च्याके हन्या एजुसा भतिजा विवेक न देखेमा जनता यागु मरुक्क मगागु सेवा बिगु संस्था च्याके यान्या नु युग वोला जक गुमा लयता तर थोखा न थुइकेमा गुली मा पिनिगु मुले पोकता जुल न्याब्ले निम्ति मिखा फुसी न्यासी चाल ल्या ही जुपु ओ बीर तेगु
ल्या हि जुपु ओ वीर तेगु मगस नेपा भ्रष्टाचार मुक्त याइगु थापु ल्या हि जुपु ओ वीर तेगु मगस नेपा भ्रष्टाचार मुक्त याइगु धागु तर हिल जागुल इतिहास छगु साँची जग जुया बिल त्रासे वातावरणले दक्को मनु मुआ चोबले काजोपु अस्पतालले सैया स्याना हाला चोबले जिगु दे धासा त्रासे वातावरणले दक्को मनु मुआ चोबले खाजुपु अस्पतालले सैया स्याना हाला चोबले जिगु दे धासा दुने जिगु दे धासा दुने ख्वाचना वो नलिपु वीर तेगु बलिदान सिद्धि छुए दैमखु वो नलिपु वीर तेगु बलिदान सिद्धि छुए दैमखु याक्न स्वे याक्न निकास पिकाहेमा ओ नलिपु वीर तेगु बलिदान सिद्धि छुए दैमखु याक्न स्वे याक्न निकास पिकाहेमा देशे शान्तिया धोए बोकेमा सुबह योको सुबह मेजर सुनिता गाइसी जुयाता